What's up mga bay? It's Pjay. Nakasuway na pa maghimo og adobo for only 50 pesos? Well, today I'm gonna be challenging myself to make adobo for only 50 pesos. Kay dili kailangang mahal para makatilaw og lami. Dili bumutuo. Well, let me show you. Tara! And now that we have all our ingredients ready mga bay, let's start cooking. There. Painiton sa nato siya. And once it's hot, we can now gisa our lamas. So once ato nang nagisa ato ang mga lamas, kuhaon na dayon nato ang ato ang batong kay ato na siyang i-adderi. Once ato na nagisa ang ato ang batong with the lamas, we lower the heat and then we add our mga pampalasa. That is vinegar, sugar, and of course, Knorr liquid seasoning with Knorr Chicken Cubes. And there you have it mga bay. After 3 to 5 minutes of simmering, luto na ang ato ang 50 pesos adobong batong. Tara, mangaon na ta! Grabe! Para nako no, mura siya chicken adobo. Pero considering nga batong ra ni siya tanan, super sulit and super worth it siya ni siya nga dish. This one is definitely a wow for me. There you have it mga bay! Achieve na achieve ang 50 pesos na adobong batong. And what definitely helped achieve that was ang Knorr Chicken Cubes na bisag barato, packed with meaty flavors. So kamo, if ganahan mo nga mas meaty sarap ang inyong mga recipes, definitely add Knorr Chicken Cubes. And if you want more budget-friendly and delicious recipes, you guys can also visit Knorr's website. That's www.knorr.com/ph. See you on the next one. Bye!